米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O kasalakan no mikumi no kawas go orib ita， 我们的生命是上帝恩典的出口。Sarigaka mapulong 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Galatia sakatsai atsifang tusapuluh sepat atusir suasa。Saka hemek satu jangra tu kawas tu nanu lemak aku saan。加拉太书1章24节说，因此他们为了我的缘故颂赞上帝。Salikakaau talajua o mitoray tu kawas kita。Ikaw ira ay ko katasangsaan ato tatihay a pinangan i urip no mita. Ura saga umipawasayay ko urip ita tunika tasamaan no ulah no kawas i titaanan. Katlufah ko mikumi ningra a mararit a misafaloh to urip ita。即使身为基督徒，我们仍然有软弱和过犯，所以我们的生命是在见证上帝的慈爱，他的丰盛恩典时时更新改变我们的生命。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangaw awaay ko maan ang ayay awayway ako ami paseneng i cima-cimaan。Nauhani unanu mikumi iso a masafaloh kako。Ura saga nanay anu i kangaayan to anu i katatiihan to no urip i dengan masarujur ko falujo a mitier i tisonan ko nipatalahkalan ako i tamtamtao。主啊，我没有什么好行为可以向别人夸口，因为我是靠着你的恩典而改变的，所以无论在任何环境中，期待我活出的是全心信靠你的信仰生活。Pakani i dalam anay angangan nutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalemer no kawas kisu， 愿上帝祝福你平安。